kitab Im ke Baar. Kalau nong Baar ke kot ke bakat we. Tangan pulih suara ke Bible kasi. Kong kum ni te katba u Elijah baru Elisha ki nang yayat bat ye kren hakmi lepau ke kali ding bat ki kali kulai bat ki kulai ding ki bala pen ye khlat ye ki baru arngot baru Elijah ulai kiu ha ke eryong sebeneng malai ngeng bagane de khot ke bob ye tho ingi bo Elijah ulai kiu sebeneng bet im namar don shibun gid khot ki ba ngatharai ki de ki ba krishan ye gid khot borok si jing em hagi por boleh no ngamut bau Elijah ulai kiu sebeneng klem yap tare menta ngan pen ipi ni ke Bible ngan pen shisha pi ni ke Bible bau Elijah uyap kumai yap lang kibri ho ke prethe borok kawai tare ngini peshwa ke egi ba pelong yang ban ngai bagani khot ke bo ong bo Elijah le kiu shbeneng ke egi ba pelong yang bangan ngai cha bo le kiu shbeneng ke daw ben kong gede habang pule ye kitab Malaki pipoi kitab Malaki ke Bible kong kumle tangan pule hagalong besau kitab Malaki in pule khot ke besan hakmi ngan pha yo Elijah unong itulpa haswa jeng da ke jingwan ke sni ke bakrau bat ke be iting jong trai bat un pen pai ke dono jingi kpa jingi khon bat ke dono jingi khon jingi kpa yo bangan wan ban sho ke khando de ke jingtim ka ba pelong yang ban nget bau Elijah ule kiu shbeneng ke daw de namar bang yo i bagi kitab sim ko ong bau Elijah ule u her shbeneng haga eryong la rong no yo Elijah shbeneng haga eryong ngamut bau le kiu shbeneng klem yap ka ba kershan yagane ke jinget jonga kade gane ke we daw ka ba ngamut kumne ublei unsapa yo Elijah haswa jang ke jingwan ke sngutrai te namar bu unsapai udon ke jing thmo ke gerpang nam ta jo na ta da ublei ushim yo Elijah na ke prethe bet im balai balai ushim yo khnam bu ula ban pha yu ha ke sngi ke bakra ke phla jang ke sngutrai ngamut bakata ga dei ke daw le se ke we ni ke daw dei bo ble un sapai u ha ga sngi jong ke jiwan ke sngi trai ban yalap se jisen pat kata ga dei rukom perkat janga ka ba ar ga dei ni ka ba nganget bo Elijah ule kiu shbeneng klem yap ka daw dei namar kawai ka jingjia haga por jong Jisu haulum jong ke jing penkeladur haga gospel Matthews ngan puli gospel Matthews nang bakhatnyo to ka bakren kumni kongkat bau Jisu penkeladur yu Jisu daga por lawan mi pau u Moses baru Elijah kidai kren bat u Moses baru Elijah baru bagi senran kio i yo Jisu yo Moses baru Elijah ki kendit threat bat Petrus ongin te lai tili ki ying trap kawai yo Jisu kawai yo Moses kawai Elijah tare gawan ke surna meneng ke boong uni de khon jinga ha Jisu ha uni nga shem sngo bae but haba hadin jong da sur kisendran ki klam yo isho ki shuja lagaja o Moses baru Elijah ki shuja ki yo itang yo Jisu bat nge let's say Elijah nagane ke daw khnam bu usala ban pau kumne haga por jong Jisu ba kane ke jingja ka ong bo Elijah wan pau Jisu bat ngange
let's say kata kini gede gawe na kidau balai ura penim yo Elijah kelam yap haga kitab seim tarengan penipi kadon gejing haba ngingai kumta dah swabangan batai ne gejing ngin lej pe se gawe git khot haga kitab jimpen pau kunong bakhat wei tenganom pule ni git khot baro ngan shu yatho ipi ke khana uyonis haga kitab jimpen pau ongkum ni haga sngi bakhado kin sawan arngut ki nong phla ki ban phla ki ban yalap haga por jong jinjar ba haga perthai sngi bakhado te usoitan unsa penyap ye kini ki arngut kin sa penyap haga ta sngi jong jing yalap jong ki te kiyap hadin lai sngi ki ke impat sangap but yonis ubo jingtho daga po ongkum ni haga dekot ke ban riu kini ki arut ki no plat kot ban riu ko no ba khat wei jipen pa kini bri gidon ye ka bor ban khang ye ki beneng ba uslap unam hap haga sngi jung ke jing tol pa jaki but kidon ro ka bor lor ke ban pen kelas 6 ye ki ban show ye khndo da ki khlam kat ba ki yamon hapa pipule ye ki ni arngut haga sngi jong ke jing tol pa jaki kemot sngi jong jing tol pa ki porman berim ka mot kum ni kini ki arngut ki no pla ki de ki arngut ki bede ki noi tol pa haga por berim testament berim but yonis ong haga por jing tol pa jaki weini unai noi tol pa ula ban set ye ke beneng banam hap slap wei pat ula ban pen kelas 6 ye ke bat kidan arngut to lada ngi pule ye ke bible ngin lapa ke bible don arngut ki bri ki bom yap ki ba klemat ye ke jingyap ki shulet bet im sebeneng wei de une u Elijah obangi pule mentan haga kitab seim ba wei pat u de Enoch haga kitab Genesis haga ne ga study haga ne ga jimpule ngan pen ep ngan pen shisha pe ne ga bible bekini ga arngot ki briu haji sha kini ro ki yap kume yap long Enoch ro yap hi Elijah ro yap hi tare yementa ngan peshwa ngine peshwa balai ngange bau Elijah khlam yap uklam yap ka saga wene gedau ka balai ka banukong gede kitab Malaki ka ba ar gede kitab gospel of Matthew bal ka balai gede gani kitab jibu pa khatwei kan riu ko ong kin sawan kini arngut ngamut kumne namar u Elijah ulai kiu shibne khlam yap te ka bible ko ong ha kitab Hebrew shino Hebrew no khatwei sorry no khandai kot bar punyo ko ong lebo yu bru shisin ban yap hadin kata kasawan kejing besar te namar bala bo ibru shisin man yap hadin kata kasawan kejing besar ngi pulai bible ngidon ngi arngut ki bru bomma de kejing yap te le daga ka bible kong lebo ibru bo un yap shisin te gamut u Elijaro un yap hi u Enoch un yap hi lano kin yap ngapun kot kumne ngajungai ye gani hagi por brem ngajungai kin sayap hagi singi ba khado kini ki arut ki nong pla kin sawan ban mat ke jingyap namar pio baki sha pan yap hagisngi jong ke jing yelap jong ke jing pla jangki ong yones tengamon kumni namaru Enoch yap Elijah yap te ke bible ko ong labo yubri ban yap shisen ading ta ka sawan ki bishar kamot hagisi khadu Enoch unwan Elijah unwan bat kin ya yap no Tanah lebih pule ya ke jing ya ke ministry jong ke arung ke no plak pinlap we do Elijah we paru de Moses ke porju ubapen kela ya ke snap ubapen kela snam ya ke but de Elijah ha ke porju ubakang ya ke beneng banam hapslap hadu lai snem citeng ngan pen ipi kendiat kum ke sebut ke proof
haga siti u Jacob kalau nong besan tingin pulih shwa siti u Jacob kalau nong besan. Okay. Hagal nong ngampe shwa dekat ke bakatnyo kalau nong besan ke dekat bakatnyo ke siti u Jacob ke ongkum ni u Elijah ulong briu u belong kumangi seriem ye kerukom seriem kumangihim habau duai bakanom hapslap te ka klem hapslap haga perthai kumbalais nem nri benai udah Elijah uta berduai banom hapslem slap lais nem nri benai tingilap naga Bible ba ubriu ubakang slap banom hap haga perthai ubakang bakanam hapslap perthai de Elijah uba de Moses to ke kitab ji pa kong arut gino pla ngajungai bawe udai u Moses udai u Elijah udai u Enoch udai u Elijah tarengi don ke jing namar ka kum ke office trekam jung ke degi arut gino pla kedai u Moses udai u Elijah udai u Enoch teladang ngai kum boong ke Bible labu ibru sisin maniap harin katakan sewan ke jimisar kemud unyap tong Elijah Enoch unam yap Enoch ula kiu sebeneng na do kitab Genesis 41 je perthai yaisa lenter junom le junom habeneng undon ye ke jing im bom jukut kelemar ke jing yap ke ngingai ladangi sap ladangi ngai bau Enoch her sebeneng klem yap kemud ngide ban ngai ro bau Enoch ula don ye ke jing im bom jukut pinyo i menta bagani ke persya ya ke gospel jong ke jiap bat ke jimi paru Chris balai nga ko banikai ya gani namar ke ke don kampha lada u Moses lada u Enoch lada u Elijah kile kiu shibneng klem yap ngani tu phi gani wai bakila ya light ya ke jiap bat jimi paru Chris ke jiap u Chris kam mento ya ki ke jiap Chris kalong le na na menta jong ki namaru Chris sangap u Chris uyap u Elijah klem yap u Enoch klem yap ke jiap jong Chris ke kala long bom mentoy namata gane gibriu kemur u Elijah u Enoch kim don kam ke jiap ke jimi padu trai kila leche beneng klem yap baleng hikaya gane ke daw de namar ba kalong ke ba don kam pelat yo ngikum klet ye ke gospel jong ke jiap ba jimi padu Chris sangap nganopi mdon briu ubayo e jing bom jikot lemda u Chris u mi pat na ke bayap lemda Chris u yap lemda mi pat na ke bayap don ubayo jimenem baladangi ong u Elijah Enoch ke klem yap ngani tu pi ledaki klem yap kim don kam ke jing yap jong Chris kim don kam ke jing mi pat jong Chris na ke bayap nak ta daw kolong bedon kam haban pulis pang ke jing yap sepang ke jing im jong Enoch baru Elijah sangap hagane sngi jing jarba hagi sngi jing jarba perthai kinwan gini arun kinong pla ngadamut bawe udah Enoch we do Elijah namar ke Bible ko ongki labo ibru sisin man yap te namar baki klem yap ke testament berim uble rong penimiki kin sa yap sngi bakado kin sawan bat kin yap ngadon ye ke problem ke jing ka jing ke gane namar we do Moses mdeu Enoch we do Elijah hoy we do Moses Segawai jing ngan penipi nagatu ke jing jia ha por bapen keladur Yesu ha kam ha gospel Matius no bakhatnyo pinlap naga Bible bau u Moses u yap u klem le penim shebneng lelepi puli naga Bible pinlap ngan itu pi tengan penipi kendet bau naga Bible bau Moses u yap okay no tai sha banga kat bang wa to naga atho ga no singa khna bangan kan mau baganam shimi ga por u Moses u yap haga kitab Deuteronomy kal nong balap wait kot bakan riu ko ongkum ni u Moses u yo thia balaki kpa yo thia ke keren jipang ga yap ha Deuteronomy la basau san hadun riu ko ong ublei ula tep yo Moses ha ka ri Moab beliau tiap yang Moses hari Moab
Deuteronomy la besonyo ko Moses uyap Joshua we ar ko haba Moses ulayap. Kemun ngitip na Bible bo Moses uyap. Wala na Bible ko ong bomdon ba tip haga iya kata ka jakatep yung unre jong unre ka Bible ko shu ong bo trau tep yu hari moab ngintip par hai ka jaka. Ngajungai mensyua ngong namar ba umdon ba tip ya ka jakatep yu Moses wala da kadai hari moab umdon ba tip ya jaka. Ngong le si kata kadai gadau balai u Juda u ong ba haba u syaitan u yakne ya kamet jo Moses dengan pulai pi kendiat nagi kitab Juda kebabul ko ongkum ne haka alright haka dekot ka ba khandai ko ongkum ne u Michael u angel rangba haba u yale ba u syaitan ba ki de yakne ya kata kamet jo Moses war u Michael umnot ye kaban kren persha yo syaitan dong tu traum de sneng yeme ngajungai let's say namar ba ka Bible ka ong bo Moses yap ta mbo umdon batip hangno ka jakala teb yu utrau ka ong nga Bible la teb yu ha gari moa tang ba umdon batip ka jaka let's say ngajumul kumning ong tharai ban namar umdon batip ti haga jingyap jo Moses. Let's boleh penmipat yang you Moses, penkeim yang you nak tahu lek kiu sebeneng. Nak kata kedau syaitan wan ban kene igamet jo Moses, Michael bot syaitan gi kene igamet jo Moses. Baru Michael ong syaitan tu terah unda seneng ime. Ngajungai kumne let's say bagi kene ga met jo Moses. Nak kata kedau Moses usala ban wan long kum uwei ni ki non pla hagi kitab simpan pau sngap ngam smutu ye gane ka dekot ka ba khandai jong Juda ka ba ngasmutu ye ka tangan ong pi ngam smutu ye gane ke gane dekot bo syaitan ye kene ka met jong Moses syaitan baru Michael archangel ki kene ka met jong Moses ngam smutu ke gane dekot tambah ye ka ege bangas smutu ngan batai kabangas matuk kedai gini, bau Moses uyap, simple. Moses uyap, badon tang armut kibri boleh im baik sebenarnya. Inok baru ilaja. Ngilap nak babel bau Moses uyap, mentang idon ya gejing haulum jo gejing penkelador. Uwan Moses baru ilaja, sengap Moses uyap, Elijah ulekiu sebenarnya. Dekat met dengan ni kemet teh kemet kum kejong ajong pi lek kiu sebeneng inok ro kum ta lek kiu sebeneng dengan ni kemet mantapat ngidon ngijing namar bom Moses uyap umdon ni kemet kumno ki senran kila ban yo i kini arngot kino tulpa bat kum joro sho kumno kila ban itho yeki deh baki de bo weude Elijah weude Moses hak tu por umdon kamera kim tip kum ngono gedur jong Elijah kim tip ngono gedur jong Moses tambah kumno gitip kan tu pi kumno gitip kene kamdei ke jingja ke basisha kamdei bo Moses wan sisha dagane gamet jong dagane gedo ju kamdei bo Elijah wan gedo ju sa ledepi ong bo Moses uyap kiu shmeng ke Bible ko uyap ledepi ngai bo Elijah kiu shmeng dagane gamet kumno ki don lang kumno ki ni senran ki i ki baki don ye kamet hi or arngot we uyap we klem yap ki don haju jeka pide ba petkut baki don haju ga jeka hatu kolong shamta to ka Bible ka krenshai ba kane kajing kane ulum jong jimpan kelador yo Jisu hadin bau Elijah lek no hadin bau Moses ki sujam tu Jisu ong senran tu wat yatho hanoro ya kene kajing itho pau
What ye thuk breu ye gani ke jing thuk pau ta de thot ba khanda uji su ong what ye thuk ye gani ke jing thuk pau how u no ro breu tat nda u khonu breu un sa mi pat na ki bayap what ye thuk breu shapang kani ke jing i thuk pau ke vision senga mo thuk pi ke to ke jing ja kam mut bo Moses wan sha ndai bo Elijah wan sha ka shu de ke jing i thuk pau ke jing yo i pau ngomo bunang ki shu yo i pau na ta da ki thuk ki ba ki de bo de Moses bo de Elijah la da ki wan de do marmet kumni balada bat ke khmat jong u Petrus ke khmat jong u Yohanes par u Jacob ki yo i gi ke khmat do tu pi kinom i thuk ki balai ki not ban om bo de Elijah bo de Moses namar ba ka de ke jing yo i pau pada boleh open itu syaki bagi dia Moses baru dia Elijah. Mantu pi ni kedai tangga jing itu tangga jing ipau kam dia ke jing ja ke bolong literal ke jing ja ke ba shisha. To mentah bede ba ni ke video ngan sepeteng ha ke ba arpat mentah ke bede ba kene ke kerteng jung ni ke video kedai balai ngangai bau Elijah ulai kiu bet im klem yap shabeneng namar kini git khot kabang penipi namar ublei ong usapau Elijah ban haswa jong jingwan ke sutrai bat ngayo iro bau Elijah wan holom jong jim keladur ngamut na ta daw ublei rong pen im yo Elijah shabeneng bat ke jimpen power ke keren bahagi si ba khadu jong jing jarba kin sawan argu no pla we ne ki de Elijah ngamut tharai ba ublei u Elijah de bru special bru kerpang na ta da bleu la jit kerpang yu ban rong yu shebene khnang bo undon ye khnang bo ublei ulap ban pedon kam yu na benta ka kam ka kerpang hagi sim ba khado tarengan yitu pi ba kini baro ki ba ngajungai kim day kumne kumba ngajungai hage jing pule ngar ka babel ngalap pleng bo Elijah ro yap hi pleng ba u Enoch ro u yap hi ngan sapteng hage ve pat ke video ngin se kendo bulan gur koi pi